Айбек Гозибаевич, жуғыр шүмшік падла, алдамшы аферист подонок. Сен ақшаңды көйтіп берем деп тұрып бір Айжамал деген келінді қаралталы. 123 мың сомын алып алғансың. Мұның инсандылары, баткендіктер, баткендік туғандар. Кімдер тайынса мұны? Айбек Гозибаевич екен фамилиясы. Эми ушунча айылдын арасынан таныган чыгармын, классташтары там, курсташтары там, айылдаштары. Айбек Гозибаевич экен. Жашыруу болуп туруп акын алдап деген акча сурап жүргөн, акчаны көйүп берем деп. Акчаны кайрып кой, уктуңбу? Правоохранительный органда чындап көрсөтсөң 5 мүнөт таап ташат. Давай, тез кайтарып кой, Айжамал күтүп атат. Мына ошонун